Umunyu ubaba kaBK echaza ngokuzalwa kukaBK nosekumshiye nesilonda esikhulu sekuhamba uBK kuqala kusaphila yena wayezitshela ukuthi uBK naye uyophila aze abe mpunga njengaye. Imfihlo kaNkulunkulu nedlozi ngeke uzwazi ngoba lo muntu nje ukuthi uNkulunkulu maze eselehlule. uNkulunkulu wangitshela ngaye usancela umfowabo encela umfowabo abelamana naye kodwa ngatshelwa ngaye. Fika nje izingilele lathi koningana umfana ezayo ezokwela mali enkani igama layo ubheka amachumo yebo phela ubheka njengoba siyenqabile kodwa igama lakhe egcwele engatshelwa lona kodwa ubheka amachumo lathi lelizwi uzwile na ngathi ngizwile aphinde kwesibili uzwi yezwa na ngathi ngiyezwa phinde kwesithathu yezwa na ngathi ngiyezwa laphinda lathi ngithi ungalishintshi ngabona kuyagcizelelwa ngathi mangivuka lapho atshela unini mampela nayo ngasekho ngivuka nendaba enje ayi kodwa ngayikholwa kahle ngoba uzazi ukuthi uzibule ngentombazana bazokulandela lo mfana uSifiso abanye bazothi ufana lakhe mina lami ngamnikela uSifiso ofana lakhe phela udlala esawena kodwa kwelezayo azofica leli mayelele kanini ase ngithi mina ngalikodwa ukuthi igama ngalisho ngathi ngimhlela kamasebenzini bahamba bakhuluma naye bayithwala mina wathi lesikhathi ngaze semthumela sesicela igama kwangakithi manje lokho ngithi kuyimfihlo kaNkulunkulu ngoba ngesikhathi ngitshela kanjalo ngaye sazofika kodwa kwangabikho umfanekiso ukuthi njengoba sikunika yena nje uthatha imizuzu engaka engakule eyibona ke lo mfihlo kaNkulunkulu akazi ukuthatha isikhathi eside kangakanani mhlawumbe sizothatha kangakanani mhlawumbe sizofika ephi ngoba phela ngathi mhlawumbe ngithi uyozobe impunga nje ngamoda kusebenza kwenzeka ngakho isikhathi besaziwayo loyo wangemukelisela maka umuntu etshala ingadi yakhe esebona la kuvuthwe khona angeke umbuze ukuthi wasuka lapho sekuvuthiwe ngoba lithatha engadini yakhe into nje ngiyibukile kakhulu kuyena umntanami ningakhulu izinto azenzile nangenzele zona ukusheshsha ukuphazima kwehle nje ongenzele lokwenza lokho wahamba ngelilanga ngoba nje umuzi wami ulanjela kwabo khona la ngikhona bathi ngibona esefika nabafowabo phuma kwihande ikhiya baba awuye buchuma nangu ikhiya nayi imoto yakho baba le moto bathe kuyikhomba lapha ya bangitshela iprice yayo bathi iyadula kodwa futhi inamandla ngalendlela ayisimangaliso uthi ngathi ngifuna yona ke ledulayo uba uyiNazaretha ubaba uhambe intaba ngifuna lezo dotsa khona le moto ifika la kufuneka ifike khona ubaba la ifuna ukuyakhona ngayo nampela bekunjalo ke beyithi mangiphuma ngayo ezinye besala mina umqansa lakubona ngila ngazangiyele kwamaphumulo zafike ezinye kodwa le edonsa ziyafika la siya khona manje nje kuningi kakhulu bangcwela kwezile ukuphazima kwe kanti ukwenzela ukuthi khona sesosale sesikhomba sithi lokhu nje kwenziwa yena lokhu nje kwenziwa yena engasekho yena nokho ke ugulile sesisithi isikhathi kukhona la bangifolela khona babehambe ngomsebenzi wathi baba ngizwa kuthiwa kade sengicoshwa la sengiwile ngibuthwa ukwalela kasho khona ngathi baba le ndibukisa ngampela kwathi angizona bevele ngithatha ale nginethenjela ukuthi hayi ke mhlambe hamba uzohamba amabelu
hamba bebulungi kanti hayi uzogcina lona ke demon akusezolunga lutho akusezolunga lutho njoba nje kulelo hlelo nje la ngesabatha ngoba nama ngisaphilile kahle beke ukuthi mhlawumbe sifebela seduze kwenze mfike ngithatha inkosi zasekusini eyasemini ngibuyele nje ekhaya masekushaya isikhathi sika-1 ngithandaze ekhaya ungangaba lelo demoni ngingaze ngakhokhela ukuthi hayi angiye enkosini manje kuhleni ngelibika kwase kufona indodana yethu le kaSimakade inkosi baba ndazi baba nankonzini kakhulu kodwa manje ngathi akabuhlungu amangasabone mhlawumbe abafana ke bekuthathe belethe kuhleni thina njengamakhosi siyakwazi ukuyibona inkosi bangithatha nangempela safika amakhosi emathi ngayo lakithi ile wazwani yakhulela kumne wethu uSimakade kwesoba yele yakithi uyazi umculo kwasona ayina baba sawo baba sapona isimo sempilo ayike shaya isikhathi akhuluma nankosazana bacela bafuna ukubona baba lathi isiba ithi inkosi njena sangena kwekhona futhi ngasemnandi nakhona lapha ngoba fuka kubika nalokho nawo umfobo omdala wekhona azibike kamakhosi aqeda athi nya azibike ubheka nomfowabo ebesithi ichumuleli cha baba kunabe ngizela base ngiqonda inkosi kakhulu afuna ngikhuluma ngeqiniso njengomtefa ngitshela indlela okwenzeka ngayo baba nkosi yamakhosi ngo-1993 ngathi ngilele wafika kumina kodwa wafika isiqo sokuqala umqalo wendlela wena hle nkosi yamana lathi phela phansi ngoba sakhuluma nami umqalo wendlela yena lo phambili baba wafika wangitshela lokhu nalokhu wangiyalela lokhu nalokhu wathi angenze lokhu nalokhu azibona senzeka izinto zokushilo kwenzeka lokhu egameni lakho baba ke njengamanje ngisaphila umsebenzi wakho usumile ngihambile izwe kakhulu eStern Cape ngiyazi lezami inyawo matatiyeni lisikisiki ephi ngihambile ngabe umsebenzi wakho kodwa ngimile ngoba ngisaphilile baba izwi lokuqala nje lasezwini lithi cha uzophila kanjani waphela nje ukwenza lo msebenzi nje khona bangafuni izwi lakulonyaza izwi uzophila kanjani ngoba umsebenzi bangafuni into engizathi ngilalele lokho lathi usucabanga ukuyeka angazi ngizothi ngizoyeka kubani manje angomnyoko balo umsebenzi wami kathulela ngadeka phansi lathi igama lasezwini ungayeki isiphiwe sakho lesi sakhiwa wena akekho zosenza sevele shintsha lapho wathi kusho mina ke manje ithi khubeka nomsebenzi wami waku 2022 kwaku July mhla ka26 sikhona njengoba namhlanje sikubani 2024 sathi masimala lapho ithi inkosi esemagcuneni ababa abona ishemba ngekhuluma kanje sakwelulelezi bengazi ke mina ukuthi kanti lezinsuku njoba zelulwa nje mina ngangihlezi ingane phela ezona ezofihla mina angazi ukuthi kuyimina ezofihla zona futhi inkinga ke yale ngane esikhuluma ngayo ayibanga yena ubheka amagcuno kuphela angisho yilo kugcwala umlomo sungathi nje kwa edeka kwakho nalobhekisizwe kuyona ngoba njoba ngiyela nje nathi ucingana la ungena ingcingo ebengazazi lezikhalazi kumazizwe lesimo ukhona kwathi maye efona la ndoba kukhona uhlotshana omncane phakathi kwabo wathi hey baba ngiyadabwa kakhulu ngibheka amaculo wathi ngathi ngingenalutho nje ishisente lemdaka uthi ngathi ngizowa esenthinta wathi angibuza impilo ukuthi ngathi hayi ngikhona wasethi awuvuka uyobheka ku-account yakho uthi mangifika lapha ya uthi ngifica 10,000 mase ngimthithi wathi hayi ngiyakupha nje uyayizwa nje lona uthi angazi ukuthi uprofite kanjani ukuthi ikulesimo engibhekene naso manje nje ayi angazi nachaza ngithini njengoba ngithi kade bayena ubheka amaculo kuphela lapha emsakazweni kwenabena lento bazana uba unomfundo umkhize nomfana wakuthoba wasithola senkonqala wake wathi kuba bexoxa angazi baba befika khona nokuzalwa kwakhe ngoba ngamze sethi baba bafona
la bengisebenza nabo lozabethi balifuna ukukhuluma nabo bathi mina ngibalendele hayi base bengithinta unjani babacase khona ayithi nisebenza nobheka la cha babe besifuna nje umlando wakhe ngababeka njengoba ngisho kaze ngachaza futhi ukuthi beba yembheka akayembheka amagcino phela ngoba lapha lefika khona nje fika fakusana lapha lefika khona ukuthi okwamchuno kwabani into engike ngayibona kwakwamfaba kwathi ngelinye ilanga la lomdala wathi baba ngiyazi indaba kamfowethu sike sakhamba savashela komngoni wakhe lapha ya masiwa komngani wakhe kwaqhubeka kahle uthi bese ethi umama wale ekhaya awu ubhuti wakho omdala lo sethe basethe iwe ubhuti omdala angiyazi indaba kamfowethu njobona kunjena nje ekhaya umfowethu angitshe wesinye nje isibongo ke manje njobona kunjena nje umfowethu imisebenzi yakhe yonke le angathi ngikunikela ngathi ngayikhumbula ngoba uyabona kusiza umuntu nokupha umuntu egameni nje ukuthi athi umuntu inkosi ebusise suke sicabene indlela la mhlawumbe ke nizwe emlandweni ukuthi kwakukhona wala kwakuthiwa khona sikhula sisemagcumeni kuthiwa kuyisengane la ngoba bathi kwakunengane yokuthi mawuqhamuka ithi ngifuna ukuphathisa bala abantu bebona ukuthi isosi idikile ibuyele emuva ekhaya kanti ithe mayifika ngale wathi usuze wazofika la bekho umuntu wakhunika isibusisa wazophathisa umuntu wavuna udlule mawuhlangana nomuntu ngamphathisa emdala kwabuyiselwa lokho njengoba ifika le ngane zofuna isibusiso la ngalembe kuthiwa kwavela oyedwa umuntu wathi mayi ishayisa lutho wasedinga ayiphathisele umntana wathi masongena ekhaya wathi ngiyabonga sakho ekhaya wathi inkosi ubusi bathi yashokolade amen aziyaphela ngoba isilandela ukade izokufuna iko ke ngithi hayi babithi asas macingwana ezothi baba ukukhula njengoba ukhulile usuphinde futhi wakhula asikhule ngeminyaka emhlabeni sikhula ngezehlo nezinto esihlangana nazo sihamba siphila usiyobikela abanye abanomzane ukuthi hey ningibona nje lepha ngidlulela sengeke ngaphelezela ingane yami ngilindele ukuthi yona ezophelezela mina macingwana nje usibona nje siqhamuka kulomkhakha obizwa ngokuthi somaskandi emculweni wesintu njengoba usibona sila endlini nqwaba engekho kodwa ikhona ngoba njengoba usibona sila endlini baningi abangaphumelelile abasegoli abasethekwini abankalo zonkana kule ndima yokuhlabelela uNkulunkulu akasikhombela kuyona sonke nabangeyona umaskandi bakhona la endlini njengoba usibona size egameni lokuhlabelela esakunikezwa nathi singakwazi kwavelaphi esathi silo samabandla ubhejane phuma esiqhweni umdlokombana wathi sangenwa imimoya yabantu abadala ababezangoma njengoba sihlabelela nje sonke sizalwa kule mizi esizalwa kiyo sizothi kuwe umuntu omkhulu obubiza amagama ethu sonke ngokuhlukahlukana kwethu siyakhala macingwane khona abadala abangekho la ngoba nathi khona owashela imhlophe omapholoba khona omnyando ophuze chemist khona omagubane oba kumfiliseni baningi khona ngani zoma khona imthente